Yeah, summer is here and I'm feeling so fresh. My name is Mimi and I am your host. I will be driving this bus all the way, so let's get started. It is Bomo TV. Let me not waste any time and take you to the interview with Mbosso Ben of 30 Cent fame. It is straight talk on the street. Let's go. And the Bomo TV. Yeah, we back again. What in the name? My love agent. Muna Murwan and the original Venda Hustler. Mbosso Beni Marugana. Rodivo Bomo TV. So Bomo TV. Yeah, namsricha wero apa berdalera dizor berfarada zikir dito fanga bone Okay, nurse no ro da Marugana ko for 30 cent yoba, 30 cent 2. 1 year jena as ya hura, so zino biyanga huru. Never was a real never what was expected. 30 Cent is all about having fun. It's not like we don't want to be too much serious. It's not right as one 30 Cent. The point is higher. The point is never tangana as what you could. And the point is ne Zaborn the soon as I take a couple of every day. Maybe now some way and I'm in future. I mean, every day we portray the life. We just make sure that the Rukoita tides away whenever. But I tell you, I want to Rangatanga and Havana, maybe Pokoyamba Konin. Pangadiwa Neka 30 Cent to in a point of a movie. So this is right as well. So much Pingana Montez never got Zibonane, Wanga Diva, Marco Ravase, leading Gorgo. This is not okay. Ori, Mutufano the Gada, Atilina, Warad. Gori alimadanga na rekwita ngataiza not rugoto say takaranga taiza zabanga rugoto funza bango baturi so so zvete 30 Cent is not all about making jokes, all about making jokes at the same time containing a universal message kama una muono kuchira pano changu. Okay, sino ka movie yo muswa wobvawo nono tangana na buleme bufio kana nikhobononga nikhatito tangana na buleme kana sikuchimbilisa hani. I mean buleme bwana hote I mean chochimanga na buleme watito wana kamsuko to lapezi. So auna petu sina buleme chimwe ndi pressure auna petu sina pressure guy kana wa guy mara zote is all about the love and make sure that you even though the challenges never tangana nazo dzine zabori ziita ka production ingwe na ingwe, then you just keep on going and make sure that you make a final whatever product and goes out to the people zvichereva zvitodeivo as long as zikarare vosvikapo nenda vaone mangazvifesesa badi baza tosvika chimwe chipingai ndizvimwe zvine usapera mbilu ndizvone zvimwe zvine mushonga muhulwane. Okay, sa izvi beweni na brand yavewa ya skipa original Venda Hustler ine zvimwe kha vamwe vasikopfa nga thamsi ni vani ko the isolator ini ni chito emailera brand yanu uri OVH uri mumbulo mulwane ndiwo di pandekanya na vamwe kana ndiwo to di misori riva Venda ri kutote ya ditongisa nga va Venda. Oh yeah, OVH is all about like having pride and the pride yasho sa Venda ngor Ezra Roses robots na chitu na chichi na Venda ra celebrate obosi na chitu chine ndi muvenda ndingati to ambore ndinga chisumba kana ndinga ndiwana kamsi ndibukati ya vamwe vatu davandu kwamba ngacho ndavona uri vatu vanji apa around vakotipinda nguva vabva Durban vabva Venda vabva kaika vakotipinda ngazvo nanera uri ndipi imwe ndele nerangatowana uri like naneridipine ngabubva wacho kana risumbedze chimwe chichaka uri vatu vane rakotodhavo ngavo vamwe voraita zvine vamwe vakuita then ndezviri uchidiwana ine idea yori ari promote Venda Hustler naneri vasumbedze uri ringavajena even though Venda Hustler is all about unity ya Venda usumbedza Venda vadzura vahote so rato varaita na imwe inoitwa Vendas everywhere yone nekojena zvinhu ndiyo usumbedza uri hote mara ari tunyakotobvira kagara uri ndiramara ndizvone rakadzizvilisana zvino ndiyo necampaign nerakupusha yona so nana rive na pride ya zvimwe zvitu the munete kara riri kuita uri rive na pride ya Venda maybe na dhorobho yacho ya Venda na vatu vaone vangarifuna risadivi uri artists zvino riafana dzirapa artists zikoimba ngati dhorobho dzadzo zikodipinda ngawaune dzabvaone zikotongisana nabvaone so why nanevonisa itivona neratongisa voune ndabvaone. That was also part of the idea. Okay. Ini ngato risa tutovaya rine va Bomo TV tini after vori rine vunji yashu riva ri khwanalesa Venda ro ditotevela uri ri vona uri ngeno vewe va OVH ni kuzviitisa uri ni ngato vudza mini vomrepa something ni ngano vadowela vomrepa ini na chidhamba ni mumwe vatu vono communicate navo nga manda na kadzi Facebook uri ni ngato vavudza mini uri
kofara na kadzindwa dzine Oh yeah, bomrepa yeah. I think in few months back ndaba ndi America ndiko tobona bathu bo zicreator ezwa bomrepa no understand urepa na mini zwote. So zvenda gudesa ngamanda America auna muthu are blind. Womona mukarali una identity yawo ine yabori mini ndi bukoni yawo bune kamsi bukoni yawo na bukoni yawo buchitanga tangana bungaita rufuno kha bamwe bathu hadisa activity hadisa utanganya dzifene hadisa business hadisa chimwe na chimwe chine chabori chichi possible chine in terms of entertainment industry is not all about personal issues ana zvine nenda filisa zvone as ichifilisa zvone ngai it's all about the business ine yabori mini it pushiwa in a sense of a business, but the business at the end of the day. Maybe I don't think unomtana abakuimbera utitakaza. You understand? Ni barikuimbera abantu. And rich kuimbera abantu rede zori barikuitera abantu bane baba abantu. Bane ratyo tanganyisa rabaitera abantu. And chimwe chitu chine chabone America ndi bathu baneka information. They always give out information. Unazono nga zi mixtape zine chimwe chipinga ari invest kuita zi mixtape zine rato kwa bathu nga mahara. Asuluza. Written as music videos in era ifene zachisiya kuno vana access notobona umuntu unofibhomo kara una bomo asi mapungo uri riite zvito rapesera vabhomo rasiko mufaka radio limwe duva rasiko wisho ari bone reaction yawo uri engage hani na dzifene bakubona zvino so mapungo yade mawrano uri ari zama uchirera bathu vashe rifune dzifene dzashu na rine sa independent labels rivafune nabone bangakona uri parifuna rine muravu. Okay. Uri something norali samthu ononga bomo for example na mizo uri adwane bathu bakho muthonifa sa ini ani twini startad rine bathu bachini bona ri adito disumba ri khula mboso beni uri ukho fanelo to ri mumwe dena dzi workshop dzo ri vasumbedza uri vadifarisana ma celebrity kana bolindela dzi TV no ri vakona u diva celebrity u va celebrity ni thoma gai ni thoma ni kha dito vana mumbulo kana ni thoma nono ita zwithu zwone na ndi zwine nda kho ṱoḓa u pfesesa. I think it's chine chava important nendo ya chikoloni chezvo. That is why ndi pfesesa background ya zwithu ya. It's not all about pride, it's not all about name album ngani, it's not all about how many fans you have. At the end of the day you're still a person and muthu tosumbedza vuthu vathu in order na vathu vakona mu appreciate vakona thonipa zvine vaita vakona ufuna zvine chimwe chipinga behavior yanu ingatena off fene yanu yapesera chava fene yanu ine yabori ukopesera onita ndrinawo naina vathu va 2 million mara remove empty sumbozora nchena 2 million which is very important. So with the far rika industry ndi zvimwe zo rebutogwa ngamanda ngori chimwe chipinga vathu vabutsana information ya pass maybe chimwe chimwana yoni vidza somewhere la ntanga nono lingali chidhamba nje bukati ya vathu lano liyakangwa liyarata litisa zvimwevo understand. Those are the things zvine ndingazinyadza mara information kha vathu iyave kuchimbira the email dzava dziko fly understand. Facebook message yava ikuchimbira ailatara naye mulova so zvavu munhu achizvifa vakodita kaloro nyango nidiva angasinyango nidiva zviya discourage ngamanda izvo zvine wavori kudifari kadzi artist rune chimwe chipinga asi undutofuna na zvine waita uchifuna mushumo wawo wafuna zvine waita I think na dzifene na business yao ungaifuna uchangobona uri iye panda but other than that usina rufuno na zvine wakuita zviya didoba talent yavaihona vori hauna audi inspiring zvine wakuita zvona. Okay, rikoli buamboso beni chipinga chanu na msiraro Tony Juma rido the amba rikobona ona speech atingo prepare na maseyo na zvenda vantu kwamba chimwe chipinga sa make sense abaito to make sense vakomfa zonda kunyama za murimini even though ndanisingodozvisa exactly mara ndosiko Jimmy understand mara chimwe chipinga muntu na ojumi wai vamufosori kodha singomuseya vadisoko uri vaizvito zvimake sense uri navo kamsi zvingavafata. Okay, vosta utoma achikwamba mboso beni vabvisa peni ka milioni vasara vasitana milioni. Hey, ikonombera avayorenga 30 cent tu. Yeah, we did have a nice chat with Mbosso Bien and we couldn't go without buying the movie. Who don't want to have that law? So we did 2 movies not fake, so go get yours just for 70 rand. It is original Venda Hustler putting Venda on the map. Hey, ndiko toda mi movie binganapi. Ai to live TV mzi. Ndiko toda binganapi. Ori mibiri. Mibiri ke. Oh, okay. Was one. Yeah. Was one. Rorenga ke.
u ḓo mpha chinchi Yeah, na renga ni vhuyelwa nga chinchi a ḓuri movie ya hezwi zwine ra khou ita zwone is very much important kha rine sa history ya vhavenḓa na mini a ri khou tou zwi ita because of whatever we need to have something as vhavenḓa we need to ita zwine vhaṅwe vhathu vha khou ita mara kharali vhe u vhavenḓa vhe u na sa vhavheo vhane na ri tika zwi fhedzisela zwi khou ri sia ri vhathu vhane ra khou discourage kha zwine ra khou ita zwone ende hu no uri ndi vheu matshelo ri sa tsha ita ndi vho fhedzisela ndi vhori hehe rowa ro ḽa tshelede na vhasidzana hehe a ri tsha ita tshithu hehe mini rine vhavenḓa riho fhethu mara muthu one a ngita uri ndi vhe muvenḓa ndi vhe fhethu ndi iwe a ti tshithu ndi sina vhone na luthihi kharali vha tshi ḓa zwo ri vhafeni vha ḓivha zwo ri ndi ṱamba vhone ndi ḓola vhone ndi ḽa vhone vha khou kona u understand ende u contributor kha nṋe a si waste ngori ri tea u vha na vha ro ita mishumo yo fhambananaho vhone vha tshi khou ofisi nṋe nda vha ndi khou ḓi ya ngei tamiri ri tshi ṱangana zwithu zwi a vha ri a tshila kha shango line ḽa vhori ndi ḽa technology line ḽa vhori ḽi na zwithu zwoṱhe zwo fhelelaho ra sa shothe nga tshithu vha vhasa na nṋe namusi ndi vhasa na namusi ndo muholela mfananga ndo muholela that's why ndi khou amba uri mini ri humble badi kha dzi fene nga maanḓa ngori ndi vhone vhane vha ri ita uri ri fhiwe hafho hune ra vha hone kharali ndi sina fene a thi tshithu zwine nda khou ita zwi fhethu zwine nda khou ita zwone zwi khou ya fhethu because of ndi na dzi fene dzine nda tou thoma somewhere ndi sina tshithu ndi khou ḓi tou ita out of nowhere then namusi khezwi vha khou kona u ḓivha zwine nda ita nge nda thoma somewhere na iwe wo no khou nyaga u ita vho something u songo feila na ḽiṅwe ḓuvha ende u songo tenda vhathu vha tshi u feilisa make sure zwo ri u ite zwine wa funa zwone no matter hu tshi khou itea mini kana u sa khou bvelela tshithu kana zwi sa khou sumbedza u ya fhethu ḽiṅwe ḓuvha ḓo vhuya wa wana ndzima si ṅwana ndi Bomo TV vho zwi pfa ri koniswa nga roṱhe ri koniswa nga mudzimu yeah 1 yeah